October ni khat anita a INP Mizo chana latangin kan lo lo ma cheu Myanmar ma sipai council in thu nei na apong lak po in thlako mel a mu chauta a ramchung boina chu alakal chau mup maya zoi in PDF lamchan atha chau tiel ani ole tun tuma po voin lama Myanmar chanchin langsar zual kan thlir ho le anga kan news ti chuate hi tha in ti chuan min lo share sakve thin don nia UCA News in a soidan chuan min dat lama indo na ana satle vangin Raltlan te point chen na in anin dai lo hle a Raltlan sang khat vel te chu Biak-In ranga an riak khom ta thina ni ati a sipai lam la hian mimal in le in lo an thlir rang du chuang si lova hei wang hian mani in chua san an tam ta hle ani September ni somni le pani nia terrorist sipai ral thuam ka awangin Biak-In le boarding house tetelin in tam taka cheto a Christian tetelin kum upa le meichia le nopang miza le somruk vel chu tuna hian Roman Catholic Biak-In an tom meka minda ta tanga nai te makui region cheu thu khopuya Buddhist puithiam ina miza vel an ommek bok heng mi te hi Caritas Myanmar chuan thei ang to ka tran puina pek zel dan turan ngai tu amek bokani mindat laminan soidan chuan Raltlan zinga sangli ve lai chuan mani in an pan le hlomta a atam zok sangruk chuang zet chuan mundanga an chung te an bel me ka emergency in omna tur buk te anin zar hlomani hetiang hian mi puite lau le thlabar em in hanin ben bel mai na tur po nei lovin an Raltlan ani a chu wangin mi puite din mun ngai to in voin khan min dat CDF te chuan thu chua an siama khopui chunga in do na an kalpui ri to lo tur thu an soyani khopuya omte mani ina thata ka om turin anin cha a pon chuak vak lo turin an riat tir boka nimen lama khan min dat khopui chunga anin kap le don ni in ti leng vela tam hle a chu wangin khopui chunga om mi puite hlau thong chuan khopui chua san an tum na sa hle ni in an soya heti lai hian min dat CDF te chuan mi puite hre om zia hria in khopui chunga in ka lo ram an tum thuan soya ni September ni som pariat khan terrorist sipai te le CDF te in dona wangin thantlang khopuya in som ni akang ral to a thantlang khopuya pastor pakhat sipai te nan kap hlum boka ramre thei tak mai chin state hian kum som chuang zet in dona thoma hetalova chumi nuwa hetiang hian boina chok chho vele ta ni hi mei kha atanga in dona chua to wangin chin state township rang atangin mi hring sing khat le sangruk le zasari vel zet chuan chen na in an nei to lo ni in UCA News chuan a soi CNDF laminan soidan chuan September thachung khan CDM siama mi puilama pakai ta sipai le police som an om to ani heng mi te hi anin tiamang takin an din kho chuana tur sum tran puina an pek ba ka mun him lama an da to bok mun sanga dalan le venglal tha thu ria tur om zele Mandalay region pakan ngion u township u yin chi khwa a tukin dariat vel khan sipai hne na report pe thin tu ni nge yangai dalan teng Mizo te nu pa chu bike an chuan lain tu ti hriat lovin an lo ka pa an nu zok hi om huna aboral ngalani rengun khopui new dagon mar lamzar pidong suro ta po September ni somthum ni zandar sari le chan ve vel khan dalan nia an vengin an ngai rickshaw driver ku chong an ti po ka hlumani a hei po hi little heroes an ti pol te malak na ni in an soi tin rengun khopui tin kan chun township siya tu kharo ta po nimin tlai dar li vel khan dalan in pakhat an lo bom to boka warning an pe ni Mandalay region tongta township a san u khwa an venglal terrorist council in an ruat u cho san le anupui do yin te po nimin tu khan TTA pol ten an lo kap hlum to bok hetiang hian chin mi te om na a sipai lam tang da that chu soitham ala om lo zo ka mun pui lama hi chuan ni tin mai hian dalan le venglal
sipai lam tang nia ngai thei tur an da that hi ni tin an om rengani an la chun zom zelarin om boke sipai in thu nei na pong lak thariat achuang to a warning hun reita an lam tang te reng da that zel hun ta an ti deuh vek to ani October ni khat tukindar kwa vel khan Mandalay region tho Mataya township a tangkatong khwa sipai hne na mi report thin dalan nia ngai pakhat chu alua an ka pa aboral vele bok ani po hi thing pui dora athut laya ka ania usan hla anti ani October ni khat tukin khan Sakain region Khin U township huam chunga pin tong khwa sipayan lut le a silayan me puwa le awangin kumngami nopang pakhat telin mi pahni an borala tin terrorist sipai te chuan mi somnga lai mai an man bok chutianga mi an tha an man po chu du tok lovin kho chung in then khat an hal sak zui le bok ni in miat ngau khit media chuan a soi terrorist sipai te hi mun ni in thenin motor le bike in an luta engwanga hetia cherong le ta viau ngen ni ti an la hre thei mai lo chhun lama chuan khua atangin an chuaka an chua pa in khodai fem lama in an hal zui le boka an mi man tak te hi an chua ta em ti po thu chiang ala soi thei mai lovani nimin po khan Khin U township NLD member uchian mi mong an lo man to boka member of parliament Dr. Teng Ong in po an dap rep to bok tun lai hian kan puan thinang khan Sakain region huam chung township ranga terrorist sipai te hi an chena sa hle ani tukindar sari vel khan Sakain region chun hla khopui an khopui lai lia thingpui dor pakhata boma puaka thingpui ina lo om sipai captain pakhat le civil mi pakhat an thi ani civil mi midang pathumin hliam an tur bok yo PDF YDF anti maiten voina an soidan chuan makui region huam chung so mi te omna lama veivak terrorist sipai te chu PDF lamin bom mangin an lo beya terrorist sipai mi pali an thi ani ani PDF lama chuan hliam tuaran om lo ni in an soi bok yo PDF ten thuan chua danin September ni somni le panga atanga ni somni le pakua nimin pia thleng khan yo PDF te le kan pelet CDF te in kopa terrorist sipayan be na terrorist lammi somthum chuang an thi ti an soya PDF lamatangin mi pathumin hliam na vaklo an tuar ve bok ani September ni somni le panga khan terrorist sipaiten civil mi pathum an mana an thata tin ni somni le panga le ni somni le paruk ni chung khan indo na chuaka sipai lam chu an captain te po telin mi somni chuang an thia chumi nu September ni somni le pakua khan so khopuya tanga kal chuak sipai somthum vel chu YDF le kan pelet CDF te makui PDF ten lo chang le in an lo lambuna chuta chuan terrorist lam mi som pakhat an thile bok an ti ani nebi do khopuya ral thuam leina office puyan bomta Myanmar ram boykal zela kan thir berte zinga pakhat chu engtika nge nepi do lam hi an beyang ti te makui air force lam hi engtin nge ni don ti te hi ania PDF te po zoi nan chak chho tiel nimin khan kan nga hlel te zinga pakhat nepi do mun puya sipai terrorist councilin ral thuaman leina an data poimo ilo velan chin chia na office mun pui pakhat Director of Military Affairs chu nepi do PDF tele ming tar lan lo sipai do pol te tang tlangin an boma an malak na chu PDF lama thu soi tu pakhatin Myanmar now nena ahrilani asoidan chuan an bom hian a thokna thahleya an bung ruat chetam via wang atia office ani awangin mi hringero thi le hliaman omlo ti asoi bok engpo ni se an ral thuam leina mun puyan be thei chuan mun poimo dang po hi rean rial to lo tura angayela mun puilam an chet that phot hi angayani karen lam hi an la boy chun zom zel nimin pia lama indo na khachu voin lam chuan boru ka dai ta dewa mase ko correct le chai dum khopui in to na miawati le Asia main road chua lama tukindar kwa vela tang khan
terrorist sipai te le DKPA pol te anin kap na sale hle ni in KLOFM media chuan a soya hei hi KIC news chuan terrorist sipai te le KNU sipai te ni in a soi ve thung atu te po chu lo ni se terrorist sipayan ka chuan a tha rima ngai mai la chanchin chiang zok alo omle thoi tura ngayang ni tinin Min Aung Hlaing do tu tur PDF sipayan punbel zela alom khop mai PRA anti People's Revolutionary Army ten mai chia te pual po in training an pe ti kan soi to a training an be na saboka tuna hian training batch kuana mai chia te pual chuan batch ni na ni bok chu anzo felle ta ti an soya training an be na satawanga du anga indo na muala an lu tak tak man lowa wangin mi puite hian thret hiam ram turin an ngen boka ti chuan voin khan PRA te chuan hriatir na ti chuakin an training kalpui mek chu chol san ria Min Aung Hlaing sipai terrorist te machon an tum tak tak thu an soyani training ei in le sen sawa hau tak ve wanga training kal chuak man ri talo zong poin lo hret hiam ri phot turin an nge na ataka indo na mola lu tulan ti tak zeta wangin hetiang hian ma an la to dona Min Aung Hlaing do tura in pe an pung zela Min Aung Hlaing ro chuan sipai tharlak tura nei thei to lova ramta na mi tangkai tak ani nge theinan du sakna kan hla ne PRA sipai ten Min Aung Hlaing an do tur thuan soi mai ba ka voin October ni khat khan kani township lama PDF training te po training batch som pakhat na tluang takin an zo felle ta ti an soya NUG in dana lo zam zom chung zelin sipai in do nun chanzirin an ril ru le taksa rim takin an manga sipai ril ru dik takpu in training an chuakani ti voin khan an soya helama po Min Aung Hlaing do tu tur an pun bel le bokani Min Aung Hlaing chu Kachin state puta u lama azin don ti kha kan soi zuaya ma se nam sipai te le PDF te a hlawa wangin a thul le ta ani September tha Kachin lama kal khan puta u lama kal kwal tumna a security thila wangin a thula te chuan October tha tharazin atum le ta zoka ma se puta u PDF ten thunei na pong lak tu pai thla kan chak zek thu an soi le ta ka chuan akal ngam le talova athul fel le ta zoka ni hei hi mizima news chuan chiang takina soya han thi tlo mai hi chu alangam ve bik chia lo deuh chu ni hi sipai terrorist lama an northern command lam chanchin hretu ina soidan chuan VIP te kalvel nan chuan kongala clear thalo e maya chu wanga thul le ta ni in an soi ti in mizima news chuan a soi bok September tha Kachin lama zin khan Min Aung Hlaing hian puta u lam kalatum zet na a KIA lamin kongan pina wangin a let le ni nimin khan Kachin lama chuan KIA nam sipai te le terrorist sipai te voini lion lo in ka September ni somthum nimin tu khan terrorist sipai motor rual Raltlan le reson chi rang phur tu te chu namti khopuya tanga an chua fel nu michina le tanain lidu kongpui maran ka tong get an pel fel nuwa KIA sipai ten an lo lambuna helai muna an in do ba ka KIA brigade 3 nuaya battalion som panga na tele terrorist sipai te po mumau township lungjia kholuya anin kap boka helama anin ka phei hi chu anin beina savio ani oma an che velami te po an Raltlan na sale hle ni nimin lama anin do na chanchin hi chiang takin an la soi thei mai ri lofa an manin update an siam kun kan lo nga ngai deuh mai theiani hi October ni khat tukin dariat vel khan mongyo khopuya boma puak le a police pani an thi ni in an soya he bom puak hi mongyo the boy le mongyo UG pol te malak na ani ti an soi bok bom puan nu hian terrorist ten mian check na sa hleya kong te pon pingani tin voin chhun lam khan hlain ta ya lama bom voin ni apuak le boka thi le hliaman om loero ala hriat thei mai lova voin chahmadar somvel khan rengun khopui tho yankin township tax office boma puak le boka hei hi free tiger ranger te malak na ania tax petura mian nor na sathina wanga bom ti puak an ni thuan soya
text khon lui tir lo turin thok tu te chu warning an pe bok February 30 atang khan electric bill le tax dang hi tu manan chung to lo nia soya ni a ati zia ve view don hi bopin khwa tanga Raltlan ten har satna an to thu voin khan an soya me meu tia kau thin pin uluin khopuya piuso thi minga an khomi then khat training vakal ve ten har satna an siam na sa hle ni piuso thi pol ten an ti boi hlavin bopin khomi te hian khwa atang hlataka buk te po zarin ma ni khwa chua sanin an om to a chu terrorist sipai som pasari le an mani bopin khomi te zinga piuso thi pol te chuan voin khan vakal chilin bu kan sak som pasari zet le an bike som pasari chu an hal chiat sak tavek ni in an soi an mani ro himdam te in mundanga an tlan che man ta ramani an mani tak chu eng em tilovin an tlan theina a khwa atanga an ken silpolin le ei in tur zong chu akang ral le tavek sia eng tia om le tur nge ti po ngai tu hlei theilovin mangang takin an om mek ti khetet media chuan soi kan puan tak ang khan Myanmar poisa hlut na chuan tlak niam lama pan chak ta khop maya amang an thlak hial zo kani hetianga sumin hlut na nei lo hian thil mana sang tawaka chu an boina ani bera voin lama tang chuan chin ruin luidunga service longte po an chol ta thuap mai hei hian enge hmong zel don an lo service na lama engma an supply thei ri don lo ti na nia chutiang lama mi te chuan a om sa to dewa an thal nuin an ngei ve to mai don ani helai chin ruin long chol na lama po hian tun ma a diesel baral khat cheng noi ni vela an lei thin kha tuna chuan noi li vela ni to an tia han service ngai na an the to lo wani ber an fanau chom na a to pani bera an lainat omngot mai thil mana to chhauta ema wangin sian state la su khopuya po dor tam tak chu kharangai ti ngai na om to lo an tia la su khopuya po dor kharan tam ta hle boka chin state lama po thilman ato chak em maya petrol liter khat barma poisa in cheng sang thum ani to an ti ani tuntum chu Myanmar Spring Revolution in a rin chua PDF te thanem ngai na choi moina ni pa formin PDF te zinga nu te tui thar hial tok ta saintet zo le khathon hi kanan ti chua kanga PDF ni hi a ollo ramtana in pek na awanga thok an ni ti he hian fia takina lan tira Myanmar ram chung mun ranga PDF te choi moinan kanan chiar sakange ama saintet zo hi PDF sipaya lu ve atuma wangin anui na tui thar hialani a chuta aril ru in sual boy anu walai nat nate anui na din mun le aril ru a hriat thiam lo na te chu hrilin athin lunga luang liam chu le khai na ziak chuak ta a mi pui chiar thei turin social media lama an puan zar sakta lo ani ramtana a fe chu ve ta ka wanga nu te tui thar hial tok tu saintet zo chuan te hian anu thla na chu a cham chuak ta a o kanu ka thlan zok kong ka zo tur hian eng angin nge har satna min siam don ti hi ka hresa sin kanu ka kal san tak mai chewang hian min ngai dam du tingsu ifa kani na tamin pai bauta mai hi it hiam lo na pakhat ma om lo ka kal san miau si che ni ma se ram chung mi puite tan Mizo zong thatna turani ti ka hria a ngai tu ana dik ril ru dik tak kapua thlan tur dik tak ka thana wangin eng tika ma ka in chir ngai lowang he kong hi ka thok top thlengin ka zo zel don ani kanu ifapa hian indo na muala chet lak dan tura thiam theinan indo na muala zuan lu min phal sakram te thunei na pong lak tu te dova ramin zalen na anei le theina na be tu te kaloven him theinan chet lak minan phal sakram te o thunei na pong la ka ram thunei na chu sak tu terrorist council dova anzung chopa kan kar phoi vek theina na kanin buat sai na te hi min lo hriat thiam pui hra mangche ram chung mi puite nun na le anin le lo an bung ruate ven sak turin theina minan hlan thram te le ti chuan ram chung mi puiten kan du le kan be sei zalen na le federal ram ro pui din chuak thei turin
chakna min pedon nia Myanmar ram Union of Myanmar ram ro pui alo din chua le ngei theinan katel ve min phal sakra mangche thanga chung te meu in be pop theilofa kan oma wangin min ngai da mangche o mani nu le pa te chom aya ramta na fe chua tul ka ti jok tamai hi min ngai dam theingang lo po in min lo hrethiam ram don nia keima mo liu liawani nu le pa te chan hi chan na rap thak berani ti ka hrechiang em asin tun tuma kan in do na a ne na kan chan huna katan chuan nu le pa han lam le chuan tur chiu ka nei don lo ti ka hria a ma se ka kala tul siani hi kanu dam takin lo amang chiu ka mangai ve em cheu asin atiani nu ka ti ul ngot mai voin October ni khat hi China Communist National Day yania heni pol hian NUG sarkar chuan lekha thonin China sarkarin Myanmar le China inkar thatna ngai tu a ma alak na chunga lawmthu soyen China chu tho puyata na anin huam reng thu an soyani voina po mun sang sanga kongan zo na sale hle a kalimiu khopuya po ani zani le somthum le paruknan kongan zo le a Mandalay khopuya Buddhist puit hiam te po in ani zani le somthum le panganan kongan zo le boke ole tun tumata na Myanmar chanchin kanan ti chwa thei chu khati zong khani a thlir tu te na top thlenga men thlir sak le awangin in za chunga kan lo me